Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Fauzi selaku konten kreator Ahmad Fauzi Sibusalam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya sekarang berada di Pantai Gosong, teman-teman, Kabupaten Aceh Singkil. Tadi saya perjalanan dari kota Sibusalam ke Kabupaten Aceh Singkil. Inilah dia, teman-teman. Hari ini saya baru nyampe di pantainya, teman-teman. Oke, ikuti terus video saya. Buat teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Nggak ada saya takut. Hah? Coba. Inilah. Enggak di sini tuh. Nah, sini dia. Halo, Bella. Nah, lagi di mana kita? Masker. Halo guys, bilang. Ini kita lagi di Pantai Gosong. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, light our lanterns, paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you when you're down loud, our days will never end, yeah. Dan dulu video saya hari ini, teman-teman. Rencananya saya tadi hari ini live, cuman di sini jaringannya tidak ada, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.